Maloi lau mali e hop e ki mo lele i tonga ko tonga pe. Fia ke taritali lele ki mo tolu ki ho mo uni ngongo mo lele o tonga uluan ki mo i waka ma fo ki television e tonga ki he hoani. Waka i koe ke ngahi ulu i ngongo. Hofi e tama pirini skalau ni tu pauto alu kala aniafi ai fale fo o komsoni fa mafula lea tonga. Mo fraolai me angau i fatokanga toka mua i he fatamaki whaina tula tau te fito e ni ki hapi au kula. Kamatangai ake pia ni afi ai ikai to ngawe ake tu oni fataptapu i COVID tahiwa ai ko aloya to ngani me mamalanu moli ki mamalanu mata. Pea whailonga e ahoni a whamamanlahi oi a takai ok mo oilelei neongo na e tō tonu i aho wa no ko ia oi mahinani. Ko e wakailewa eni ki he whakai ki. Na e hofi e tamapirini skalau ni tupauto o luka lala, ai whale fōe komsoni whamawhala lea tonga a neafi whakataha i monu whakaola o i mea ngāwe whatokanga toka mua, ka hoko whatamaki i he ka utau te whito eni ki a piau kula. Ko e lawa kakato eni ngāwe i he tauni talu me he ta awawhi tā walu. Ne mea he prokalamani ai prinsesi kalaunis na i takala prinses pule pilo levu nopele tuita mo nopele whawhanua. I he me e whaafi whalanglangi o polokalamani ka koe tama pirinisi kalau ni tupo toa luka lala. Nani mea o ku whahisto lia a no whagilonga i e whale fo oe komsoni whamawhala lea tonga. Pe heke ka kato o i polokalama ngawe whatokanga toka mua ki whatamaki whanatula. Met peis whamot, ki whakahoko hono whakaola, mo tesi ngahi nau whitu taki, ki a whatamaki whakanatula. I e mahino koe lākanga whao eni koa o kei ai whamawhala lea tonga. O whakahoko ia mea whare whamawhala lea whao. Ngai mea ngāwe whakanoponi. Mo ka ngāwe wo steu ilere. Pia ke inas ka katoa ai. O ongo atu ke kotoa ho tau kakai he o tongani. Tatu whito ke ngai a whainga tāko ni. Me he nunua whiriuru waki o ea. O kula lahi, mo hoko ange, ai ngai whatamaki whakanatula. Hange koe a wha ko kita, mo haloti. Mai mapuna e mungawhi hungatonga hunga apai, whatahama i kovita iwa. Ko ngai mea ngāwe whakanoponi ko ni, e ala tokoni e whawhi tau ngai mui, me tau ngai koloa. Ia hoko mai ai ngai whatamakoni. Ko ia, o tau whiawhia kotoa e ngāwe mauinga koe ni. Ko malawa ke tonia ki tau tolu, hono kotoa i he kuonga whou. Mono ngai pore whou. Mo mawhituki ange i he tāu e nofo taimi. Nāne mea whoki heni o whraulai whale whoo a ki ne ko si hali pine mo ne mea ahe pe ki he whale whoo whataha mo e kau a ahi. Nāne whakaola whoki mo i mea ngā aue ki whatokanga toka mua o mahino ai ai leo lahi mo i ongoli lei ko ia o e mea ngā weni. Ko e proklama ngā e ko e ni o whapa angaia e pule anga sia pani me pule anga o whamalumalu i he potu ngā i meire ko e hige ngā mea ngā aue whatokanga toka mua ki a ngā hi whatamaki whanatula. I whamatara ampastoa sia pani ki tonga ni, His Excellency Winenanka Kensaku, o kuna whaka amu e hoko i proklama ngā weni, ko e poki fo owia ki ngāwe ku whai e tonga ni. Nani mea nei mahino me he whai wahako i sānoa li, ai whamo oni taitoi veve iua, ai tūra vengo fua au pita tonga ni ki ngai whatamaki whanatula. O ngā manatule leipe ki he saikoloni ko kita mo halo ti, ai e nei hoko mea i e ngahi mau lahi au pito ki tonga ni, pe nei hoko eni ki whai ai nau taratala noa mo i pule anga, o whakakaukau e sia pani ki nau whaiha ngā oi whakaloku fua, ai e koe programa ngā weni pe News Project, o whangai pe mo i whamu oni alia pao ki he programa ngā weni i he tā awawhi tā walo. Ne te mea henia Kensaku o kuna whia i e whaiwhaiangi ko kakato i programa ngā weni, he nei whai e tatali wholoa ki ai i he mahino na e totonu peke kakato i au kosi e tā wanoa. Ko no whawha o koina mea ngāwe ki he leiti o e toi ongoli leiangi ai e whamawhala lea ke o tuto ngā pehe ki he ngoniwa. Ne mea Kensaku koe ngahi mea ngāwe whatokanga toka mua koe ni e kei ngāwe le leipe ki tō ngani, ne ongo ka motuhia e kei polo whakatoka koe ia i kiristahi.
Ka ilo tangani o kuti e ki foki ke whawhihoko take ke i polo ia e whakatoka ki stahi I waha a koia ngahi motu. Ka neongo ia, e ke I whai whatongia le leipe whakatokanga toka mua koe ni, o whamalumalu I he Polokalama News o whawhau e ni I he whitutaki le tio mo e mea ngā o he whakasatelaite. Ko e whatokanga toka mua koe ni I he mea ken sa koe lava ki toko nia ki to ngani, I ona whaila ki nao tolu ke nao teu lewa ki taimi I ha taimi no ki mua, pea hoko mai he whatamaki. Nā ne mea koe uluaki mea ngāu whatokanga toka mua ki mua na e miniti e hiwa noa, ka koe mea ngai wha o koe niuk miniti pe e walu ki he whatokanga pea o nguatu ki o tutonga, pea kua awai ki he peseti e te awai malawa ki a o e whatokanga koe ni ke kakai o kunau nofo I he ngai e lia tūla me ngofua ki he pea o kula. Neos kamata mai foki me mahina ko o si e whalai te kotoa pe, a hono whakao nguatu e mea ngau whatokanga toka mua koe ni I he whaamu, ke whailo ki kakai e whanua e Polokalama ngā weni me whie mau, ke toi mateo te wangi ki a whatamaki e ka hau. Rotonga nine mea heni e ki pale mia leo le o Sami vai polo, o ku kawa tongani I he whanua whikaua ku tuula vengo fua ki ngai whatamaki I whainatula. Pea oku iai ai whie mau make, ke whakahoko ngai Polokalama ngā ue, ke malu I ki tautolu, me ngahi palpare makoe ni. Te ria a e tau mo ui, moe kahau, a e tau whanau, pea mo tonga fok. Koe mātunga e ne whahoko ai e kore, ge pureanga siapani, ke tokoni, ke whapaanga e ngā ue mauinga koe ni. Ko ia o tau whamalo he ofa, moe tokoni lahi, ko ini. Ua tau au sia he ahoni. Kei geheka Polokalama ngā weni na e whiunga hana whakamore whakapaanga mo $1 Amerika e tolu noa miliona. O ku kau ki heni hono langa e pule anga sia pani e whale komsoni whamawhala lea tonga, mo hono whakatū gai ngahi mea ngā ue nau le tio, whataha me ngai mea ngā ue ki whatukanga toka mo ampe siren, kāwai hono whakatū koe o po entena fo o le tio e ma whataha me transmitter ki Papua. Ko tali kabineti ke to e ngai whaitaputapui ke COVID-19 wa pehe ke ngahi whakanangata ko ia I he whewhanonga aki. Ko no tali eni e kabineti hiria ai kole me komiti whawhanua kuna toka ngai kina e ngai mea whaitamaki pe NEMC. O ku mātu unga eni I he mahino ku holo au pito e toko lahi ki nau tolo ku nau mau e COVID-19 wa I he lorotongani. Lorotonga o e oua huofi e whale fo o e komsoni whamawhala lea tonga. Ne me ai e ki pale mia leo le o a niawhi sa miu vai pulu, ai ka matai pea niawhi ai aluko ia tongani ke mama lanu mata. I whamatala I tare kita mo uilo rotonga whakatama ke he me kau whaingo ngoa niawhi, o ki kenge te ngau akiai e pule anga ai tūtu uni whataputapui whawhanua ke COVID-19 wa, pe I kai te whamamawha I mono tuigoia mea malu I ke whawhunga me ngai whataputapui ne wha ngau e aki. Ne beheto ke tāsia le kau ola ku kau ki heni mo whiwhanunga aki he taimi po Olympic curfew a ia he ikai ke te whie mau ia ke ngau e aki. Nā ne behe koe taratala ko ia ki ngai senta mo ui te nau ke whie mau pe, ke sivi COVID-19 ki nau toro e taratala tū ke whapapau ia ku nau hao pe me he COVID-19. Rotonga niko ki nau toro kotoa pe whalaume ki tongani me hito pule anga, he kei te whie mau a sivi COVID-19 ia pe red test ki nau whalaumai aki ki tongani. Kai ke he koe whoki eni e whanua ki he māma lanu mata, pe koe ngā maheni eni hiria ai lava kakato eni e tau ewa mo mahina e tau whanunga ia mai e ngai whataputapui koe uhi koe COVID-19 wā. Nā e whailonga ia honi e aho whamamanilahi o e ātakai o kumo oilelei, neongona e tō tonu ia I aho wao no ko ia o mahina ni. Koe ka venga ko whotu o ke aho whamamanilahi ko ia o e ātakai o kumo oilelei ke tauni, ko na whakaiwea ngahi ngāwe ke ātakai o kumo oilelei, pia ke ausia ngai tau mua o e whakararaka ko ia o ku tuuloa. Alice Tupou mo whakaikiki. Koe ka venga ko whotu ke aho whamamanilahi o e ātakai o kumo oilelei ke tauni, ko na whakaiwea ngahi ngāwe ke ātakai o kumo oilelei, pia ke ausia ngai tau mua o e whakarakaraka o tuuloa. Koe waangawe koe ni whamaramalu pe ia I he waangawe ki tua a e potunga e maui, pea koe e lito e tau muangawe koe e tawhaaki koe ni, kono malu I e maui e kakai pea kulahi pe mo e ngahi whatongia kehe, hangi koe a ahi kolo me COVID-19 wa. Nei doki ka mata pe whoki a hano whailonga I e aho mahu ingani I e tau wanoa wanoa.
Nei ai whiau hi whamau, me ngai whiau hi kehepe, ma ai ngahi ko lau tohi puleanga. Koe konga pe e Polokalama, pea nei whake pe ai pale ki he kau tuki mua, lo tonga Polokalama, ai ana e pehea i e nispe ki ta pule, koe whaangau ki toa, put ngai mo ui, sista sela whau, i ene lea taritari. Koe maho inga o e whahoko ai ngahi whiau hi koe ni, ke tuki mononofo ai whana wako ke na wako, koe hike na lalahi hake, o nā whiri ke nā hoko ko kau inispe ki ta pule i he whaangau ki tua ai put ngai mo ui. Nei pehe whawhi whananglangi to ke tā Utaro se toia. Koe mo ui lelei koe ka kai o tonga ni o peai ai ni kaunga ki he ātakai o kuma ā. Koe whirini wake e a mai haha koe nā tula o ku nau hangai o uli i a ātakai. Ia lahi ai we sia mo ui e tangata i he ikai koe mo ui hai sine ka kai tō lahi tupu me he uli o e ātakai. O ku kau whoke tongani me ngai whanua lahi i Pasifiki i he we sia koe me whiriri wako ea. O ngai koe tupu koe a whukahi tahi o toi maa o lungangi koe saikolone, tā whea, pia ukula mo fuike me ngai whatamaki whanatora kehepe. O ka wai whatamaki nei hoko i Sanuari i he puna koe me ngā whi hunga tonga hunga hapai. Me mahina o pito pe ai we sia koe tongani me he efu nei o mai he mo ngā whi o uri ai ai ātakai. Roto ani ne toi whamala ana ai tarekita mo ui, toi tā sea le kau ola, ki ngai wesia koe whatupu ngā hi whatamaki whaina turapa peke ne kaunga koe ki mo ui e whahinga tangata. Ngā hi pia mamane te le, koe tangata pe e tau tono mo, o ka whangai o wene, o ka wātakai, o aku tūmu tōi tau whainga ina. Mahila hute te tau lau e tau whahinga, e tau e whaiwai kumaro la, whamana koe, te mauko, te tau tō, te tiki tonga ki ponua na te tilang, te mahino o tonu te tau whai ngā awe koe niko, tau whakaungia te tonu, tau whakaungia te tonu pe, te tau o mua, tau hoko koe kau whakoponga i maamai, ne tau ki e koe te ko, kelele, peke ngata pe ātakai, ke tangata o pirai, e sino atamande la maari, koe whirimi ake o e. O koe koe kua ki, koe lahi koe ni temi, koe whirimi waki e. E koe whirimi waki e a ulahi e hanga e kata e tangata o whaaukai, e wāta. E a hola mai rewa kama mamata, mamamia na tonga na kuwa, hola mai na toki ko hanga e tangata e o mamia na tonga na. Ayo, hola mai na gole me na gole virus na no tonga no pe wāta. Ayo, koe mama pia, ngā pāng pia tangata. O pu mai virus ia me wāta na, o hau ia mahola i mama, o koe ka kōri ka. Koe wāka no, o sera o TV koe, o hoi koe, environmental health, disaster risk management and climate change. E koe keina ia ke unua ki mai ai ātakai ke nā whekau ka waki mo i liwa e. Koe maru ia ke nau tau, kua heke nā mōwhanong ki ai. Kawa tongani he most vulnerable mamani i disaster. Nei toi pehe toi tā akau ola o koe kai ke ngāta pe i he whemau koe ke teke mo uirelei i he ātakai o kumaa, ka o te whemau ke whatupu e koloa, pe koe businessi koe kakai, he koe ngahi mea ene kune hanga whapaanga ke mo ui ai ai ekonomika o e whanua. Ma e ngonga e reitio mo e televisione tonga kua o Aristopo. Pea ni whakawa e ki pale mia leo le o Sami ukuita vai polo i he wikeni. I ho tele tanu ai Polokalama ko whakatau kei ma ai ni ihi tō sii. Ke kaumata tau mua ngā maheni ki he ngawe aki ko iau e mea ngawe wha teknolosia pe drone. Ke toi lorotoange e nau ilo ke mea ngawe ni. Aia koe toka teo e ni ki ha toi whatamaki e hoko i he kao. Senolita tui vai mui whakaikiki. I he whamatala pule lahe potunga e Meidek Paula Mao ke pui tua o iako ko ini. Nā ne pehe koe Polokalama ko ini whingau ake kau taha ngahi pule a ngā whatahataha. Mau monu ia ko hi koe alama ene ngahi kupunga au e whenga aki ai iuena. Ke tokonia ki tau tolu i tongani. Ko hi koe tau tula vengo fua koe ke ngahi whakaitamaki whakaina tula. Paku tau monu ia pale mea leo leo. Koe tau toka tewa whakieni ki he tau wawha koe ka hoko mai novema. Tau monu ia whoke tau wawha ko sina tau hao.
Ka koe mea pangona e kolosi mai hunga tonga hunga hapa ia mo COVID. Lawe tukia e tau whahai tau whawha koe ia. Ka koe ngahi toka teo eni he teo koe ia he tau whawha ka hako mai, November e peleli. Ki he tau ka hau, mahina e ono koe ia ka matai November. Nā tui whamatala a mau ke make he anga o i polokala mākoni. Ka koe training koe ni o kuki i make. Kono i ngā koe nei ki whiriwhiri mai pe kau participants. Ko hige nau kau ki he fuafua ako koe ni, koe osi koe ni. Aia kono ngā koe drone ki ngai taimi tau te whito, ngai taimi whakatamaki. Te nau lava lewa o puna mo whaitāe mo lava whakahoko meha ngai whamatala. Me ngai whaitu ia o ku nai lawea pe wesia e ngahi matangi me ngahi whakaitamaki whakanatula. Koe ke lava tahai o aluki ai. Koe o kuto tau manu ia ngā ia. Pe hiri koe ni ai training koe ni e ki pale mea leo leo. E lava ke whakata nau laisen. Ego nau laisen koe ni mahu inga pito e koe fufu whakata ni laisen ngā ka drone. Pe he ki tongani. Pe he whoki te tau whenga koe mga whanua Pasifiki. He ka hoko ngai whakatamaki pe he i he Pasifiki. Ko iko ngai mea ngā weni tō ngāni pa moe kau na tolu wā mana ke laiseni. E wawe lewa mwhaingo fua tau whenga aki mo ngai whanua kau ngāpi. Ui huk tau tūla mwhaingo fua ta tau watoa pe ki he ngāhi whakatamaki whakanatūla. Ko e pule lahi e potunga e Mayday Paula Mao. Kai kehe koe polokala maako ko e niok tataki ia e he matao tau me he pule anga whatataha ko John Tovali. Aia nani whoaki atoi pia me angawe drone e far for all ma ai pule anga. Aia i he kalasi whamuimui taha i he tuunga lelei taha mo me angawe peheni i he kua ngani. O kutoa whae ni ihi o kukau ki he polokala maako ko e ni o fotu utu mo tataki ia e he wa angawe ki whetu utaki aia whamalu malu i he potunga e Mayday. Kai ke hoko hoko atu pe i wikeni ai polokala maako ko e ni. Mai ngonga le te o me televisione tonga, ko os norita tu i vai. Ki mua pe tau maa vai tuto whakaingi pehen ki ngā hei ulu i o ngongo. Hofi e tama piri ni skalau ni tu pauto alu ka lala ane afi. Ai whare whao komisoni whamawhala lea to ngā mwhawalai pe ai ngahi. Mea ngawe whatukanga toka mua i whatamaki whaina tula tau te whito eni ki hapi au kola. Ka matau ngai ake i pia ni awhi ai kai tui ngai ake tūt uni whutapta pui ke COVID i tāhiwa. Ai ako alai e tonga ni me māmalan moli ki he māmalan mata. Pea whailonga ia honi aho whamanahi ko ia oi ātakai o kumo uilelei ndeongona e tō tonu he aho wano ko ia oi mahinani. Ko e kakatoi pia e ngāhi ngongo i he lea whatonga mui leto tonga ulangi mui wakai ma whoki televisione tonga ki he hawani o ge whaamuni au taki kotoa pia ngāhi ngongo ni ki roto whale kotoa pia. Whamalo atu hui tau kei whi au mai, kauliriani polu tele, ka mungi au.